Usamla korbar talang arpu prasnam kerta ubatrei belasngi ula dekat no ialah kajing im da utelai pasi hayeng shong wai ha madan reting ha kasau tarik jeliu katkum ke kubor balayo na kibor penia jong ni kesnong uni usamla usong wai bad upara ha ni kesnong utrei ukta da ka belasngi kat ba uyo uba riki I lingdo rang ba snong madan reting ulayat hu bakane ka lajia ha kasau tarik jeliu bad ulayo jingtip na kitrayeng ha kapor arba jeno phaisngi ula pentip ya kani ka jingjia shaki pulet kamaran reting police station bad kilawan bantokit kila shimti ya ka met ya banle ya ki examine badan kam ki pulit kila IT ya ka met shaki bahayeng hasem ki balawan nasionong soken por East Jantia Hills District Kalau aku mainin rumah dan berfun tengah matai pun lah, namun kifun yang aku arsai. Dari itu tengah lapan tim masuk kulit, bagalau iki bakin dia berketat ya karena dia pintu nak kawan kulit. Dari nama mereka berbulan stay, lapan tay, tiga lawan kulit, dan kawan kulit gina IT bina senang kulit kan gina ya kata. Jadi pihak jingtip patrai nak kadang patrai ba nak boleh itu bakam. Ya kata jatuh mental jingtip ni dia kulit kulit pak ayo pak syai kan. Jadi gini itu kena apa aja di ba nak ni senang ini di kumno. Yang itu ide bersyukur sih. Kan nunggu jual sangwai. Kita naik cepat. Jadi hang tu ba aku Jakarta dia saat pengaruh cepat. Kumba kan senang mai trai ba dan Touch pok senang. itu bahas ang pastin pasi kan senang. Jadi aku menin dengan cerita aku apras namanya. Ya kan jeng ni ba idan chani ne mata ara sai Lagi lakit menin ni. Masuk ke bahian, masuk lakit menin ni. Jadi syah hadu menem start bang ikedun bro kaki op kendet kan. Nama menci sengir dan syom itu kena ya ki kena stay. Dan menem start bro perli belau dengan ufun stusi yang bang train dengan wan belar tas tabutah ya. Dan bro kaki kendet kan. Syah kadal tu itu bakadal ini. Mau breu ba itu basyuki basyu nakajok leti be bro judan dal shlom dan dal kan. Di bilang podinya di ba train ya. Yang basyu ya belas ni bro.